हेलो एवरीवन सार ओडिया एजुकेशन को आपण मानकु स्वागत। तो देखंतु एई नोटिस आसीची एसीआरटी ओडिशा शिक्षक शिक्षा निर्देशालय एवं राज्य शिक्षा गवेषणा व प्रशिक्षण परिषद ओडिशा भुवनेश्वर पक्षरु जारी करा जायछि। यह जातीय आयभित्तिक मेधावृत्ति परीक्षा एनएमएमएस पई ऑनलाइन आवेदन करिवा पई डेट आसी जायछि। एसीआरटी ओडिशा पक्षरु प्रकाशित विज्ञपित अनुसार 2026-2027 शिक्षावर्ष ପାଇଁ एनएमएमएस परीक्षा 6 डिसेम्बर 2026 तारिखରେ रविवार ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଓ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ତାରିଖ ରହୁଛି 17 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରୁ 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଆବେଦନ କରିବା ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି nmms.odisha.gov.in www.acrtodisha.nic.in ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କେହି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।